Naš maturski rad bio upravljeni sistem pozitivnog servo mehanizma koji stoji iz modula za izbor režima rada i podešavanje, pogonskog sistema koji predstavlja motor, senzora koji je potencijometar i objekta upravljanja, odnosno vagona. On je povezan u jedan sistem automatskog upravljanja sa P regulatorom. Sada, znači dovođenje napona, vagon će se pomeriti u krajnji levi početni položaj. Sada podesili smo da je povećanje 1, prebacimo u auto, dovedemo napon, vozit će se pomeriti, javit će se greška u ustavljenom stanju koja možemo videti, očitati. Sad, znači, ova greška iznosi nekih, pa recimo, 15 cm. Vratimo vozić da početimo u neki položaj. Povećamo pojačanje, otpustimo auto. Sada, zbog povećanja P regulatora, vozić će se pomeriti više i greška u ustavljenom stanju će se smanjiti zbog toga. Sad opet vratimo u levi položaj, povećamo pojačanje, do 10 ćemo staviti. 10 i recimo što se dešava. Prebacimo auto. Zbog prevelikog povećanja, sistem dolazi do nestabilnog stanja i prelazi oscilacije. On bi se izustio poslednjeg vremena, ali to je duži period.